Zdravo. Violeta? Halo, što je bilo? Oprosti što te gnjavim, Anđi, ali imam jednu situaciju. Pa, nekako je komplicirano. Koliko će se još dugo zadržati? Pa nisam sigurna. Evo, stižem. Ne, nema problema. Samo si uzmi vremena. Nego me zanimalo ako imaš predodžbu koliko će ti još trebati. Hoće li pomoći ako ti kažem da te volim i da si najbolji prijatelj za poželjeti? Da, pomoći će. Ne previše, ali pomoći će. Jesi li pronašla nećakinju? Ne, nisam još, ali budem. I evo, izlazim. Halo? Halo? Pablo, jesi tu? Ej, imam pravo na jedan poziv. Ovo je bio vaš poziv, nemate više prava. Da, ali, gospodine, gledajte. Gospodine, molim vas, nedužan sam. Ja sam nedužan. Nedužan sam dok sud ne dokaže suprotno. Je vama to jasno? Molim vas. Izgledaš isto kao tvoja majka. Violeta, jesi ovdje? Ko ste vi? Ko ste vi? Ja sam Herman Catillo, ovo je moja kuća. Violetin otac, zar ne? Da. Ko ste vi? Zapravo sam trebala doći odavno i preuzeti Violetin život u svoje ruke. Odlično. Sviđa mi se stav, ja sam za taj posao, ne tražite dalje. Ali znajte da prije nego donesem odluku moram razgovarati i s drugim učiteljima. Ha? Pa niste li vi iz agencije, kandidat za posao učiteljice? Gospodine, ne možemo naći Violetu, a vrtlar ju je vidio da izlazi iz kuće. Olga, uzmi joj podatke, molim te. Da. A tko ste vi?